Hello kada kayo amin, manipod ka ni Kabsat Juan, san napod no nagantintay drama ita. Dirman ng biyanang, naladawa ka ng asawa ta nasuro kak 40 titawan ko idinadaanak itinobya. Gaputadyak kaya ti makankanchawan, ing karigatak tinagaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, nukasta, mga asawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya tinadamag data. Ay maragsakan aklauna yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumat nga min timang kankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung timakan kansyawan. Makadandanog ak no damang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam ka na kita at tao. Amumbay nga do ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Uwan nga rod Amin samot na natattao dito lugar tayo at managkansyaw. Sapay no isuda mo ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso na kita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makansyawan, ta mga asawa ka na nakaw. Uwan matkat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka anakam, awan taon ti kankansyawan yaw. Nukas ka. Graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano saan ako na maadaan iti apo kaw. Okay. Naimbag ano, ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Di saan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron Makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayadain. Malangaron. Nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Diyak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala mo ang dagitay baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, marang makaasawa na mo tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton timang kang kansyaw kan kaakas iti naibagam kanya. Wan nga raw, mais estresak ide, tunggal kan kansyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkansyaw. Napintas kan ubing pa'y pinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan. Sapay ko matagtali na adi kinasimpod mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Isa amatayak madla na simpot lataid na bakit. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Pailaan. Saan na ita nakalimon? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko idinalpas ti kasarda. Naghanimon da. Idi kwan, nagsikog adagos ti kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da maadagos. Sika Aghanimon tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit?
nakasangpot kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano gaklaunay. Anda yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niyo, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa iti dakaw na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Tauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Ngalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsa. Kahit kasanaw, nasingpot mo lakaday ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa yung agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatahin. Ay, awan sa pay bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, intriga na mo lang, te matmatgadan na kin ka. Kuwan siyak ti para gamit ti kwarta may. No, naimbag pay. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro dun jay asawak. Artag kan babairo pay. Uray kumanusan ni stambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kat, kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang tikan kanon me, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanak katumpong ka iti nagagayit ka nasingpot nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Jay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti da diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at pay ita, Wano, adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarodan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan at agputaw tanay. Mapanan titawad na. Kasta nga ron mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't putot maho kaanakan. Addan to, uncle? Kumapoy kan samot nga main kaanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot maho. Awan useless kaanakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kantyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kantyaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kantyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agunget. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan.
Tama nga no, makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Ha? Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanon ti tawin. Ay, awam nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibpay laang. Uray man agawa nga agawa, no? Awan to mo anak namang tawid, iti apelyedo na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghani ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghani mon iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung naglanganak. Ito laang manan nga aglive ka. Yadan, bambanog la da ita. Ha? Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakit. Aklunan talatan no talaga saan ta maparaburan iti anak. Saan ba't la data ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan mat aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ina, bambanog lang dita. Maturog takit din. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay ma, itakabsat mo ma. Di na mo ti aktipid iti anak. Masikpay la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputaw ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all, nagagot. Nay, nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga adayaw nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangiduling ka man na, tapno adalat ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti ado nga urnong nawam mo anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo ti may papan iti da ita. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. Adanto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sa danadaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak may. Awan da itaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Harami dun tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wano, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon amaparaburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin ado kanon na pinadas mi, ngem awan kanulat ta. Iso amasadutan. Anya? Apay
Jay Juan, masadsadot ka kanumitan ko na jay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kana yung ti overtime ko iji opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako tayo supay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaaddaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang iyo. Ipilit nanto, matyag sikog, ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawam anak ko. Agsikog pa'y day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang nga awan. Bambanog laday ta. Oh, at iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita, ta nagsasarano ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ang maparaburan iti anak kunak mo? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo tawan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog pa. Napanandiad na nanan. Nay, ija ka mo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka man bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang... Mano atawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamutan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Magulimag kay man matanggal. Imbas sa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti ibagbagayong. Ay, kada magkumad nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat da ka, ano kasta ka. Mano atawinan, asa na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka. Sana na kal? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, Di kan mangnamnamakin ko na barok. Amangan mo insukat na kan. Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitap ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kung.
Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mo sa amo ti turturong ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insan ko. Dua kami, ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit, anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam, ti ipapantay dyan. Ay isaan insan. Iso akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Ha? Kumusta ka, Edna? Agyamanak na sa pulan kamot langan. Ako ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa baling asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ta baga kiti daydagundaway kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko sana na may subli ti napalabas. Nasakitan na kiti usto, ngam baya ti panaglabas dal daw na aklon kumitlaang ti amin. Kat tilatan trabaho tinang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sanak mo na ng asaway ti sabali, iso ngagmay may saklata nga aging gaita. Tapin mo sa imatan ti inak. Halakastan, tikapsat, wanagayam mo, Juan. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabsat LV, san napod no nagantin tay patangatang ang mga ganyo drama ita. Dear manang biyanang, nasa paakan na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabaho kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti jak mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ikaw, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga kunada. Ay, Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, un gayam, kumusta kayo matan nga ni Philip? ay, nasaya at lagtamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Inaklon mon. Saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Adapay nga ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugam nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay tanagawidan ni Adiyang na. Ay, nakasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang, kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kitam lang dyan baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan.
Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino day chay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibaga nobyo manen ni LV day chay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tong tigayim ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti paumumayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklain kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Nariga ti mailawlawan, basag. Nay, simmangput ka mo, gaya mon Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng jiland lidita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsalud-sudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natin mang pakpakan kanya ta, di ba? Wan, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asidag pa iti pagtrab-trabahuan ta. Sa bagay mat kay ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti date yo? Mayat lata, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang iti kinan medyo boarding house na. Ay maturog ka mo nga ro dun Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamak kin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Hang kumanam mo. Ay, mabitlaang. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. Nung babali nakatagawid ako kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Iso ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka 5-8 kasaritak ni boss, wan. No, kasta? Masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, unay nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta? Agpadata nga rod? Ay, oray ni Fred. Awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numaamuan dati kastoy nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray mano abulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo kadi iti gayem mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Uwan, nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dya nga tatao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta. Kasi kayo, no di na kayo tulungan.
Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok na gijay nga tataw. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga daktal ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Wen, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramiden ta. Ano santan Anya nga rod ngay. Ay uwan, awan ang tiplano nga agawid ijay lugaryo. Diyak kayaton tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Tamo mo ta broken family kami. Kahit si kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Iso nga ituya kun. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakat. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawan manan. Guston jay na minsan nga nailawan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Edi kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulagtan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manan iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV, nakaturog pa'y ta napuyat idi rabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada ak laeng ditoy. Pagyamanan may unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kang pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Unana, kun saan kami mutlaangan ngagtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan na, mangkita kayo laangan iti daduma apagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Wano saan ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo iti napaglakwan ta, pren. Uy! Ay, ha? Juna, Mm. asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyo kit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano naglaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta ti agbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay, kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Unay matan? Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga ti hanga gumura no kasta nga try duran nak.
Han mo nga tinungpal, titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod nana. Agsingsingput kan ha. O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan nana, kan agyaman nakadagit ti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Awan na nyaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwan na, di kay madanagan. Nini ngay LV. Anyamot ngay ti plano na. Ag naagdalat ta dito'y taawan mo't daduma apapananda na. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanyak. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob nana. Aniya? Alala. Patsik, maawatan na kan tumatlaan, jay gayam mo, John. Di mo ko magurguraan, jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumat ti lalaki para ken ka. Ay, uwan gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yun, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Oo, sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko. Inuman mo't gayam manan ti pagtrab-trabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay na, hanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da dyan nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may itiinuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya na hanakit din nga panpansinan. Han nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum na imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diyak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardaras udos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtik sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wala. Orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko. Tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak manumay dagi jay gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman triplayan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka na. Apay ka pa eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga, Rod. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakadua ta niya. LV, madlaw ana hangover. Wana na ta nagsyat kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga, Rod. Single ni Teddy. No, agbo nga tinapasamak itinagbatan. Medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan. Ano agsikugak? Ta ipakitak man ka ni Juna. Nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Uray siyak mat, Ne,
Palagipan ka manen, LV. No anyaman tinagkamaliyam idi, di mun ulitin. Kasano, no itarayan da ka manen. Narigat ti mailawan manen, balasang ko. Tidi, atay baga kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Ay, masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Hanak nga angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang ka nga mamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti day di arami. Tagpanata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga kalaysa nga uray masikugakon. Saan nakaskan ka ti babae at type ko? Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV? Ayada ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, ang mga numaring ti anak mo. Abay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan na makit tinadya nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. Nakasta, masikog ka manan. Uwan nga ron nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kasi ka man nga roden, balasang ko. Awan ka di ti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisang makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish, Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumatlaeng ti nakakaasi iti odi na. no dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak agumatang. Umayak la makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansin ay. Ay, kastaya. Sakgayam ni Selmo. May sak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat, uwan mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kinan kaon. Ngam, han nga gaputa kinan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga'y amang ano ni Selmo gaya mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha?
Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kastuti ka sa saad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maaklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Noon Kastamot no ay ayatam timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, agyaman na. Di kanto agbabaway anang aklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Aklunak nga ididamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan nakla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Nga ang bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok nga inayat ti asawak, ta nakasingsingpot unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpo nga kiti lalaki anang itakdar kanya. Kaya tita upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ken ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, timay sa kapadasan, timay sa kabsat, dito'y drama tayo. Hello na yung nga oras yung amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik kabsat Matilda, san napod no nagan, tintay patangatangay drama ita. Dirma ng biyanang, may isa ka religyosa. Kaya't numabalin dya kaya't nga dagbasol kada kami iti pamilya. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tag. Anya nga agkasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na kan ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol dala ang itikas dyan nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Uy na, ngimbasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo da jay aka anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanan ti bagbakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan puli may agaranggan diyang. Mala. Sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbosak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyong aliplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaen day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon ko matlang nga palagi pan isuda. Pati ni tatang kandag kakabsat ko.
Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybaya mo na ano di da kadenggan. Tao, ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga wisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sana balik ano, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyogdan to nga mapan iti empierno ata nasukir damat. Ay, wan gaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun dayjay a babae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da kita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas-basol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, ada kadua kasi mangpet. Ni Pani. Nobiak. Ha? Naimbag nga orasyon, Nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam a babae, Janine. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti loves ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyerno. Sinaam da ita a babae. Katsi ka may Panay, Sumapol ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki. Tapno aganak kayaw. Maawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basa siya kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbaga. Tapara mo't la iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat ngagbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mo't la mawatan nanang. Malalagarudan. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat ngagtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramiday. Ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun rin! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani abaw. Makimismisa ak matiti Domingo. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mo't laeng, no agiin nadal tayo iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan ti mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramiday. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rodan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanay. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama Jessie kugna. Anya? Tay sigod anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagita at tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang at tultuladan. Nga di Domingo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbahan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala.
Di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan nante, amok mati na saya at kanhaan. Iso nga hangkon tong arami dun ti kasjay. Managbasol dagi jay nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na kas di akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta di lalaki. Kahit aglib-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga ada mo siguro karbon nga ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day ti kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sa daag din na. awan maaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang itikas tangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kastaya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmund. Mayat day jay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmund. Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay nakababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay kat, agyaman nak nga rod Edmund. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka pay lang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytoy maimula langan. Tapno sana sayang Edmund. Tay addaramot na. Ha? Ay, oo na niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no sumarunaw. Okay. Kasano nga aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay lahaan? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin nayat? Datamot. Isong aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-rik nak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti baet ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alam, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond. Kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Labdam kit ditan Asawa day dya, kapsat mo day dya, di ba? Kan ada asawa ni Edmond. Nagsinadalaang.
Basula tararami denda. Ay, lakit di ah. Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibaba inday jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida, ta biyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Erma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang, angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang itigayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basol ti aramidon da. Iso ang masapol ngagsinada. Bakbakat anda dyan nga ante Erma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katkatawaan tayo tilak-likodan na ante. Ay, wun nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amada. Uwan nga ruda Kat da jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, gusto na Erma. Di mo ikaskasot yan yaman namang mangag mo. Tapno saan ngagsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinumingo ngagmisa. Kanagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti mang lalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda, kanjay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat yagbali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta ka iti toksik at tao. Sige, umanugo ta, iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa'y ti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol, no basol. Ang maawan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kan Celia, katkatawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo ataaw. Kat amin tayo mat kat managbasaw. Andaya na santuan ataaw. Ada, da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw, ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadang iti awi sa matataaw, no kastamot ti makit kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti maday nga aramidon ti sabali a taaw. Tamis mon tupay nga anak mo. Kat adda kalimlibin na pada na mutla a babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta,
Di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mo't latir aramidin na sanaya. Makidin-din na itipada na mo't la babae. Lakay. Oh, di ka makasaaw, tamapaiswan ka. Sa kita masay, di ka una, ita kababayin ti kasta nga aramidam. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kan saan atismusa. Ha? Awanan na nang sininaan ako ni Pani. Ay nasayat ki diya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba alandag may sana nang jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iso masapul ngagsapul kadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Ha? Naimbag nga oras mo, nana? Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaang. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaeden dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma, tamaaklunak nga agbali na manugang, nana. Ay, agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak manaw-awagan iti nana. Kahit nubyok nga rodan to'y anak mau. O di nana kun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maklawn. Agsina kayaw. Jak kayat tiar aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga iti katulungan mi ni tatang mo? No panawan da kami anak ko. Nukas nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramiden, nanang. Ante, tulungan da ko ilang mangdak. Nay. Hapayain, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, adaya relasyon yaw kan ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga agkuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kante. Tulungan dakmat Kumusta jay kaso da Celia kan na di arusitaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Katao laeng mit nga agbasaw lakay. Jay tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tasana na saya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kunday tabigdot ko. Pudno unay dayta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Husto amin ngayong bagata sawak iso manipod idin, inidyak kon timang dilaw, wano manguy-uyaw itikam maliti padak a tao. Agpatinggalaan nga roditan, ti kapadasak, ti gaya muno kapsat mo, Matilda.
Ala gagayam ditanti nagpatinggaan, day tapa kasaritan ti may sa kabsat dito'y drama tayo. Hello gagayam at timanan ti gayam yo, Jen ang almoy te mga kaka makasma ng biyanang. Kan ti pudpudno ng akin ko kway ti drama abiyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin, ngayon kay panagbuibuya, kan panagdangdanga gita kanito. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat Hulya, saan na po na nagantintay patangatang drama ita. Dear man ang biyanang, aklo na kanabulsa kak kanayat taurag dadata nga adu ti pagkamkamalyan ti asawak, kaslawan na nyaman na kanyak. Dahito inlanad ko kapadasak katirugi kiti adaak pay lang ija abroad. Nabayaga ka nagtrabaho iti abroad, kat amin namat kadak, ipawit ko iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy-uyok ka. Ajak man amoy tinayto nga uyak. Di mo't may kika. Moray ag tumarak, isulat tamod. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga min Idi pa lang ibagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malunga, ti pawit mo, Hulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga rod. Dak kumakayat kag pa-check up. Ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidek. Merinda ka ba nistong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay talaga yan. Mabit lang Anyat kayat yung merienda ya. Ay, nakadumati kwartam istaong sagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Oy, apa ya tatang? Ang reklamo yan? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan ni ti kwartayo baraok? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kami ka ni Hulya. Payakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta, pagrigrigatan ti anak may. Ay kat kwarta mi mat nga agasawa ti ususarag. Agdaw-dawa ta kaya kada kayaw. Man nakibiyang kay launay katugangan. Isu nga adutisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kas kada kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi tam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti amerienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laeng anak kaw. Tanakita ka nun ni tatang mo iti store nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu iti store. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na di uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak! Ha! Kasla jak mamang mangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal humawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak kaw. Wan tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang, tani. Adda pa'y aramidet. Baliwan tayong tumanong tiag sarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong.
Kamusta kan? Huli asawa. Kagat-gapok launay ti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti-check up mo? Pinagsangsangit ka. Huli bakit? Tawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay aya na kay. Anyat sakit mo aya. Ang takanumat gaya mo cancer ko. Isasaan nga imbag tuyak to. Anya cancer ngay. Lang cancer kanumat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamudag sa uiti kastais, tong. Agimbag ka pa'y. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Aga ngasak ka na ang muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak latan ati papatay ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang nga. Aramidek, basta gimpag ka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan kinton bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Uwan hulya. Agyaman ako na ikon ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibaga ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Urasanan. Amumat nga do ti saw-saw na nanang mo may papankanyak. Ugat, kasano ka nga Roden ngay? Mga alaklangan na titangdanan ta ababaunan. Ha? Sige. Asino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kakbali na babaunan ta. Sige nga Rod lakay. Kita umtay na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limaba sa kijibalay da. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan, taawan ka nungarod mga sikaso kan ni istaong. Ada ka no sakit nan, kat saan na makalutaw iti kanin na. Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak, ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakitak ti babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan tilangana. Nagsosyal mo iti babae. Ay nariga ti agsasao. Ang amuray siya, sa balay ti marikriknak lakay. Nagatidog mo iti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kaslawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae Diyak mo, tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putik tau da jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bang ili, Nana? Nagpintas ka balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawan mo't sa bali at trabaho ang mastra ka, Nana? Manut tawon mo ngay.
21 kun anana. Ngam, ape anagado adamdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo ana imbag, balasang ko. Ay sa, ayan mo. Igaunak man. Kanay mabisina ko. Ah, Mabisinan ni Manong Istong. Ah. Panawan kayo pa dito, nana sige, sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adi magasak, wine. Ay na. No nakita mla ko matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man. Naka-short pant iti nayulol. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Apay nagkatos ka nga ay. Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot da jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kanti imbagam. Sana na masapul apeng kem, taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang da jay, ababaw na lakay. Talaga akas lasaan ababaw na, iti panagkita ken kwa na. Ala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tama nga no, nagbindot talaang iti atap. Na, sa paila ko mga rod, takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Ha? Apay ayaman ang aryang? Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Anya? Kan kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Anya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Nariga ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang iti day taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to dya apukok. At da iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu, tatang. Di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak, Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makarwar day di ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruward kuntokin ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward da kan ka video, hindi mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing paymot gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaak? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang mat. Awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko lang ti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daddo ma. Iso, mawatan ako hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Daka mo Lupod naman na ita. Apay di nayawid na dya babay. Ipalubos na nga ta, ngagkat katulong lata, nga oray masikugay.
Ha? Wen nga rod ah. Ay na, sapay la ko matasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oras siya nga raw. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin. La 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 la. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, andakan. Wen, kumusta ka? Kasta, marigrigatan. Anay ko. Nene, apa nga yung kalaat ang naglustoy ka, Istong? Tiyak kabalan ti. Tumagdari ti mabayag bakit. Ako piti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka at tumagdara, umay ka. Mabit sa ngamin ang tiapit ko bakit. Di ka ang sauwi, di kasta. Ang limok magkamit. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarak. Istong! Agsikal itinan ko! Agkalakaksamad dan! Ayan mo, Istong! Ayan, tigsasao, Istong. Asino tayo, Jay? Ako, da silid bakit? Jay babaw nan tayo. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga ta linukod api man. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ka! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Julia. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawak. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapahinga ita? Ang mga no agis skandalo ti asawak. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa, Ha? awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawanan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnakak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong no asino ti pilyan na kadata Manang. Siya ti pilyan na. Tas siya ti asawa na. Iso a pumanaw kan dito'y balay si ka a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani Manang Julia. Ay, ni Hulya ti pilyag. Tayo ti asawak. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Julia, apay, di ka mabutang. Nga mga nuulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay atik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbud day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway ng agbalbaliw, tatang. Ala, sikat makamaw. Pangeding mo na ita. Ket no anyan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Taimbagami mo tan ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby.
Manong, ti kasapulam. Uray, 3,000 ano adla. Kapag gatang kumut na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas na tilangam nga imay dito'y balay huli At da problema, Nistong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. Adnya, hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartek. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latan Abang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay, saan nga agparik na kin kaaya, hulya? Ay no siyak, mariknak no da sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napanamit ti manungal daw. Kastamla ka na yun. Marmara pukaw ka dito'y balay. Oh, hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Ura ipupok na kundi ti balay. Di ako narumartam no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Adapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya ti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Diyak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutan lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Hindi mo amot ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Diyak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na arudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Diyak amu tatang. Diyak amu. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stone. Sapay la kumatawan madi amaduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino day ka? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim istong. Hala, agawit ka hulya. Ladingitag, ngam ni Veronica ti kayat ko adan naan. Isunti ay ayatek. Kat naagdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya? Diyako nagiskandalo iti daydagon daway kan diyako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak, uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabanugak metten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon. Baknang abaket tinangisukatan na kanyak tapno da siguro pangalaan na iti pangsuporta na kadagiti anak na itirwar.
Ngam kalpasan ti manwatawan nagsinadamot laeng kat nakaptan itinadagsa na sakit ni Istong. Idiawanan mangtulong kan kwa na agsubsubli kanyak. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kwa na. Alakastan tigayem mo Julia. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan. God bless kada tayo. Amin.